Tikon ka breaking news rai wacce ka South Sudan ka king ki kwar azande indi da nanan kep azande ka Equatoria men gwan wal kini de kona tika wal tika breaking news mun pai kanara tame mishala do alo chat walk gwaye kan kono niam di jogono nywaga jagane ko kien kami jiram jidit kan online TV channel de jogono jin ku subscribe uh, munonga ye news maker je Azande King ngi kono kwera Azande King te ko raj mi chalat chane ken jogonene wojo rodun ka let wal ala wich craft ki jowal na makana mutwok ko kene di ti chala Azande nitini Azande King dom ki Azande ne de kono chala Azande people ki ne de kono te ka Equatoria ne ti kene tin jowal tin dwal ne dial ka tin la na wiya ko ka wal ci kwari ndana dini jan tama manana be ga dwal ne dial ke jen king Azande kingdom, the king of the Azande kingdom, jala his majesty Atoroba Peni Rikito Gudwe ajani shane ga chaga jogono pale wal ko kan wal ti kan yarka we dano kan dake jubamo kan dake Equatoria kan dake we South Sudan chaga jog waja rudun ka wal chwara kala chwara kon chika use jani wi craft ne ko non wan cheka ne galong jiwala ti chig ne ko non wan cheka ne galong amene jan point e gon wal duno che larto a to gen tam bana ga pelkre dialati a jen news dana to go tam ka jaram dana lot kan jere wicha ka Zande kingdom a jani wala ti chig ne ko non wan chicken kanak you know a jani shang bana te ke lo duna kingdom chana wal chana ko wuch na makana mutogo community ndi alen ko kien tentere we ka South Sudan ngayen no South Sudan take dinka take nuore take doro ko kien take ni kotere ande ti ten la jewal ngai ken kare we ka South Sudan the kingdom dia na kien ramdan la kinga kamala kwari ndi ni jen chane kien tege jogono wojaro dun ka wal chan wal chan ka pel ko wal kan gulwe dana kan gula dego de laro no rame me en kwara me you know she order mu dit je tup ray wede chang mane dial konen la jewal chaka kebre wede yan kaka netin kontin cham kanat kawal chaka kebe temere wede ko jene kentin kontin yar ka wech jene gor kana mal kana mare wede an gwasame order che tup cho kan jewal dial ba ka kebra mu te ka wal mi wal ka chaka bu wang chaka bu wuch ba ji kep ka bom jen shinawraran tama kap ko ngenen kontin cha jako to wal te ke ke let kan wal nyin wal te ku kana mislead ka community ke let kan jega ka kwal kan nyin nat ka let kan te jeg te sha gor ka community ci jen king mo la kwara Zande ke rewe ka South Sudan ngoda mo che yorpin jen ci kon bila ngot ka traditional and an te ko kon traditional man nego kon jen pen kon mal ke jen pen kon mat you know jenen tama gore jenu ene dwor mi dong de community dan yar baje yugoch che kan wala kontin te enre weje mi che la do ba ka yugoch ka ci kan yik to kon tama lo wanen kontin lat ka wal che ka lo kun ren konen lat ka waltin wa che ka woch ke che ka ngwanda to mu gore jen information and be je gore wer ka media an sa Sudan bi ka je to gan tama ka raja dan chalat ka jem Azande kingdom chenne ka chaga jogo no woja rudun ka wal jen king ke kwara nan dwale dial ka jen cha advantage che je kan ko jen kwara ko nge jen wotera radi me binna me bilat ni jen karwada ko jaram nan tan yam na ntem me charaja mo che je kwen ngo ba jiwal dial ba ka laro cha wal cha ga gur ba nyin ken dial ba ka wang wala to che go wuch
chala do sheng men point de ramete ka wal ke gwan wal jene nyin ka wo jaka jene chana wi crab chana ka yar ke chana ka wojere wedan ko kon gor kon mat ka gol kon mare wedan ka gor kon wedan ba pit ko kujemo wal yala ti kenen kon tin yar ka wedan ajen ler dan to ga tama rai wacce ka sa sudan ki ka zana kingdom mira mange ji ko to anu ga jwal dit ngayena ajen nana to tama ci korean me cha kwanya la kor ko ce ngaji no wede woni jen ka mi we ka wajje ka ce step ce jakan ce won yam ce barar ajen nana gorka jen miti ka long ta ga jima ci jibi yunu je ka doma je kan wi crab ki ne kon la jwal kon ta kon kel yer kana doran cikin jang doran ko bagwa je nan go de nyo ya kel be ye nung ler mu tok tok be goro gwa be nyo ko mlar je ko do bran ce to ko je du non tam men chalat azande kingdom ramadan la kuor ke king den men nget kan je point de je ne cheji wal che ka lok sheng ne men point de ram kel ka traditional ne de content ka wala to je ne shen ka gorno bagalat ka my kingdom ke ka kuara ko ngai kone kan pai kuarien pai kan lat ka korunte pai wo me jak me buga kuarien buga kula kwanya lo buga take kingdom shuda men tama shamu gwan yen che lat ka do bana shagu hije ajanan gor banyo ga kel be nyo nung man ladde lung ke do badanen je wal ka je me she char ga jen go bane dia la konde lat ka tela je wal ba wu ke jere wu je en winimi baje nung yaka do mo gwa mbe ko ni gwa ka je non biya taka mal ban je ko den